Muini munini bururi-ini wa Kenya muini wigatu uria ukoragwo ahianaine na Muigai wa Njoroge ta ciringi kwa iria ingi uria uikaine ta gitahi wa Wangari MG mwena wa Facebook na uria aingi mamui Muigai Junior riu ni ekorete agiikia mihwa yake kuri Wamuratha haria aronania ena marakara maingi. Itana kumenyithia maingi no ngurie na gitio ndinyihitie utuike wa gusubscribe, like, comment na kariganirwo kuhihinya notification bell ugakoragwo we wa mbere kwamukira mwogo wa Mugikuyu. Muigai Junior muini munini wigatu bururi-ini wa Kenya muini wa nyimbo cia kugoca mwathani riu ni ekorete agiikia mihwa yake kuri Wamuratha na ni Wamuratha gukorwo agiikiria andu makeki kuria mwena wa Kiambu kugerera rurenda rwa Facebook. Muigai Junior ni okite gwitwira we Wamuratha, najua mimi ni kitu hakuna kwa macho yako but sikuogopi. Yani unarushia wananchi wa Kenya, watu wa Kiambu keki kama kuku. You don't deserve to lead Kiambu people if you are treating them like chicken while still asking for their votes. What about when they will be you will be the human rep wa Kiambu? Wanyama huishi vizuri kuliko ulivyofanyia watu wa Kiambu. Sikuogopi, na ukiuliza nani amesema usichaguliwe, useme ni mimi, #Muigai Junior. Yes, Muigai Junior. Ucio ti murugamo wa Africa na CN mwogo wa Mugikuyu. Ucio ni murugamo wa Muigai Junior uria itagitahi wa Wangari. Arumiriri a Muigai Junior no mathiete na mbere kuyumiria kuria mwena wa comment section na kuga ati Wamuratha ni ahoire kurekerwo na agirirwo kuriganirwo ni ndeto ici. Ucio ti murugamo witu, guku ni gwa Africa na CN mwogo wa Mugikuyu.